Odigralo se i 8. kolo Hvarske nogometne lige. Domaćini nogometni klub Jadran iz Starog grada primili su u goste nogometni klub Levanda iz Velog Grablja. Među navijačima sreli smo veterana nogometnog kluba Jadran i poznatog radijskog amatera te ga zamolili da nam prokomentira utakmicu. Ova utakmica danas je očito da je gost dosta bolji, da su dosta uigrani, malo su iskusniji od naše ekipe mlade. U stvari ovo je derbi. Ove godine ovo je derbi zato što se u krugu favorita smatraju kao Jadran, Levanda i Hvar. Tako da ovo je jedan derbi, s tim da je ovo tek prvi dio prvenstva, ali još je dugo do kraja, tako da se nadam da ćemo i mi kao domaćini popraviti našu igru. Nakon nekoliko pokušaja napada na gol, Levanda je povela sa 1:0. Početni elan nije splasnuo do kraja utakmice, na oduševljenje navijača iz Velog Grablja. Ja sam uvjeren da je ova naša liga jedan fenomen u stvari. Ako ćemo ovako pošteno i sportski i prijateljski govoriti, jedan fenomen zato što se, na primjer, igrači iz Starigrada poznaju sa igračima iz Sućurja, malo mjesto kao što je Pitve, kao što je Svirče, to su svi prijatelji, oni su svi prijatelji, tako da je ovo stvarno jedan sportski fenomen, a ujedno je i izbližavanje te omladine. I ako ćemo reći realno kad se sretne u Sućuraj, pa se sretnu u Hvaru, pa se u Starigrad sretne, tako da to je jedno fenomenalno druženje jer imamo sad i terene izgrađene, u Hvaru imamo umjetnu travu, imamo dobar teren u Starigradu, u Vrbanju, u Jersu, u Sućuraju imamo terene. Sport je sporta, druženje na otoku Hvaru je vrlo bitno, pogotovo u ovim zimskim mjesecima kad je omladina i nema gdje izaći, tako da je ovaj nogomet i ova jedinstvena liga koja je u Hrvatskoj, bar se meni tako čini. Evo, nažalost, primili smo i 4. gol. Eto tako, ja mislim da ne bi trebalo ići na primjer jedan gol. Ja ću vam reći zašto se ovaj nogomet igra. Ovaj se nogomet igra od mene koji ima sad 57 godina pa danas igra se za popiti čašu pive poslije utakmice. Za zapjevat, bez obzira da li smo izgubili, dobili, treba se družiti i nema novca, nema... Čeka se subota, nedjelja ko, rećemo mi u Dalmaciji, ko duša raja. Imali se pred ikonom svetom, ljubavi moja, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Vidi dugo, vidi dugo. Rezultat utakmice nije ni najmanje pokvario dobre odnose među klubovima i njihovim navijačima. Slavlje se nastavilo u obližnjim kafićima do kasno u noć, jer zajedno pobjeđuju još jednu dugu zimu na otoku. Generacija koja se čuje 53. živi vječno. Ako ćemo samo tamo bilo.